Kesing Samla Catholic St. George Parish Walang kalapelong ye retreat balai sngi haka khat santrik hadu ka khat nyeu trik nailor. Da ka jingshit rem ki Samla ni ki sub district beper hapok kani ka parish kilawan shiminta haka ni ka retreat da ka jingshit rem. Palat sanspa nyungut ki Samla kinthei bat chinrang kilawan shiminta haka ni ka retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ke St. Anthony's College ulalong unong hikai bat nong batai batibit hakani ke lumpung ye kenduk lang jung ki Samla hakini ke lai sngi kenti. Nalor Professor Albert ke Reverend Sister Biubia Sindrem bat ubabu Martin Liting kila pasat jing tip syu haki babun ki pang jong kaktin ublei. Kapang pedeng hakani ke retreat ki Samla kalong kiar na ki kambas niu ki bawan lingshop hakani ke juk. Haka kat nyau terik nailur haka session jong Professor Albert ke belasdang haka por prabaji minstep ulas neng lakrau yaki kena Samla bekin long ki basmat besting ban pulih testa yaka ketin jong blay. Namar ladangi long ki bajai tu ban pulih yaka ketin ublay bon bak kejing pensyoy kin wan lin shop bat telep yaki jing mut jing perkat haka jing em kejangi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo yaki jing suk bat jing tengen halaka mensim. Bon, supak mengadai I komen semua. Berusul dah persaat mesti ong unta mereka. Bon, ni pak usul tu nanti bentuk ikiwe, bansak keting kejong belai, ni rumi depok. Bon, kemau kata, bon, terkadang piwan ni kenal, lesyar ni dalam apa ni? Ublai unu bisyar, ya pi rekat lampu kipas rokok joki. Ublai bisyar maru ya pi. Bon, badai mo terkadang mana berbabi haban suatu. Ban peni mereka jom mensim, nganu nak ban syariah, iparok jom ini jom ipan jom, ini haban syariah be anu. Haladi, ublai agak ini isne jom ulpit ini. Ni aro ini ke Jisu, ini ke Jisu. Ya semua ini Yesus. Minta nama ban syariah hilap jangan ban peni dengan sim jangan. Kerana nama ban ini mo ba subhaba bani apa yang ban duai. Lalu mana ini mam duai, lalu mana ini mam puni ke baik ke ting ke jom blai, kamu hilap jangan itu lah penyerapnya. Ilatang ban kentu. Kerana ilatang ban kentu. Henry kejengin ke jangahi ngahap ban sim ke jikit klik hala. Takkan mau pergi ke klik, pihak ban sim ke jikit klik mentah. Hatu biko alit siapa ni biko alit siapa? Kau ni sebenarnya, boleh, mana boleh, mana boleh, berbiak beraju. Nanti dia kata, ukau balik sebenarnya boleh, mukti ni kalau jauh, boleh mukti kalau jauh siap tendra, siap sang, siap sang do. Tidak kata ukau balik sebenarnya. Mending ukau balik benyerok Yesus, benyerok Yesus, bencongkar Yesus, bandar bagi Yesus. Lalu kata ni, oleh sebenarnya nombor Yesus biar baik. Nomor kali begitu para yaga duja. Kata kita tahu, ngamu pergi ni, ikut oleh siapa? Hari berapa kerja jumpi minta. Kakung kerja jumpi. Kita kenal dia berapa? Ya minta. Kenapa siapa ni? Lebih kenal lah. Dua minta saya no. Dikenal dia berapa siapa ni? Ya. Terkadang seorang itu sama nabi. Kani komen, kani misalnya kani apa no? Kaya kepada insan hanu mentah pikir bah isumar bah ya kaya ita ya kemen sim ne kemen sukai mentah bisa awai sah shalom tidak kayim terai jogi badan hang di bawah sah shalom dai pi maram man kasih pi repair pi ai roha pi sar pi bikota kani kayim ke jom pi pat hang di bawah lang pi jusu mereka mo pi juru mereka mo jingkang rula jod lut jing hangir la pat lut kiye ni mo rom la du lut la ka gibril bi pi kum ta ki dong pi dei babi ni basta babi namar bane ye ka yin chom ne ka yin permanent chom pi kim sumar ndre ki suar ke ai temporary Tuhan Yesus Yesus ini Yesus Nyero ini kebensim aku Nyero ini kebensim aku Revelation kebensim aku Revelation kebensim aku Revelation kebensim aku Agak ni kau tu ni kau lagi kemat kejauh ni baru Yang kerbat ublay un penikam dua yang Yehu saya simpan Bagi duai bakabor kejauh kebensim aku kan kata yang apa depi kan penggalai kejauh nur kebensim kejauh ni bahkan berteman yang kejauh ni kau salah beda
Niwan ang li banwa chua you play. Baros katali si agisngi kinikisngi jong usna balale. Usna gisngi ya balale jong usna. Ilawat ya gibriu bat ke subha chok itu berthe. Padutran kwa yang pada pi nadu mencisngi adu matagisngi. Menginwan ingkong chua yo. Bên kinh đô Japan ca ho, bên kinh đô Japan ca ho, bên kinh đô Japan ca chính bisa đủ men sim trong mi. Bên kinh đô Japan ca ho, bên kinh đô Japan ca ho, bên kinh đô Japan ca ho, bên kinh đô Japan ca chính bisa. Đủ men sim trong mi. Đủ men sim trong mi. Kalong jong meli Hima baro Hima baro Benril Benre baro Kabur makuro Kalong jong meli Ukres usencha Ukres usencha Ukres usencha Coba Sesian Ukres usencha Ukres usencha Ukres usencha Shalom Jugu Hakano apai sngi la pelong jing dwai riu blei bat la bot sakamas bakot hakaba la pin mentado assistant parish priest Reverend Father Edwin Carson Tiu, spiritual youth director Rengkat o parish priest Reverend Father Felix Linkoy.